Te perlok mata ngadon ha po jongane kaksai no kalikai. Kabadon ha kan kasnong no kalikai hang ne hatain sora. Ngayang marway hang ni ngapait marway omdon mano-mano ne ajan pej. Ito gibaywan lang bat ngaru kidang lej pej kai sikui jaka. Ta. Ngamla ban pej bhai kemar jonga namar ba. Ngam deu bru ubah trim ban pej kiriat. Lese ladang ayai dulu gi mat ku siu jonga gitit namar ba ngakyo. Pej bang abat ya kene kamera ru. Kakyo kakti namar ka ngusir. Dan rengam la klem dapet cati sepo namar kane kadau ngamudur ya kan kalikai ba hadu kadno kajing sengau jong ka kalikai bakalanut banno bait pum nang tei na jerong sepo ngiseng tu abak ngom ta kum kikmi kikpa kibladon lagi kun kikti haba kikun giam lane don ginu gibasyo lane kiba ibenyi kikun jongi dom lane ngilap ong bangi susi te kathadu bangin dabam lele ya kamet lane ya ki benta jong kikun kala pensusi thang ya kajing imjingi te namar kata kadaw ngasngau ba ha kajing perkat jongi kum kadok lane kumbanga bayang marwe hang ne habang apay satay syariat jong no kalikai nga ima ba imat bat ngasngau badalade ngamla banno ladom don baknyat ka kalikai bapli ka ruken mo ka banut sisya banno elade namar kasngau babe ya ka bakalale dade danga ngane syu kumno langam no ru ngalabam yala ukun ubang alaka ubang alapan he pensan lane ngalapennya benyi gikun reha bang apej pat ya kan riat ngamla ban pej bagi kemat namar nga ima isepting desa ya perkat mapi ki perlok ngam ong nakam tag jong kitu bom padon kun dan kiti kemper snutu ha ya kan ne benta nrengi ki kimi pa ki bladon ya lagi jong gikun kiti misngau si bat ngimla ban rai benta ngaru ngamla ban ong benta kum nongan le ada jom lande ngano nakane kaksai ru ke imatan ladang ngamno lande ngam jom ru kamen syu yang nga ong ipi bapen perkat kum kikini kpa lada dei manga bat mapi di babam ya lagi kun kiti bangika kum nong ngile kat kane ke jing ima te nga i api bapen perkat ya ne ke benta belasibun